το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί. Në të ketë lavdi emri i Zotit vëllezër. Χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Gëzohemi në praninë e Perëndisë. Ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Ndërmjet nesh është Zoti. Όταν το σώμα του Κυρίου συνέρχεται λίγο αυτό, Kur i gjithë trupi mblidhet në bashkësi, έρχεται και ο Κύριος. vjen edhe Zoti. Ο οίκος του Θεού, Shtëpia e Zotit μια εκκλησία του Θεού, është kisha e Perëndisë, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. kolona dhe shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Και σήμερα το πρωί ήρθαμε όλοι εδώ πέρα Sot në mëngjes erdhëm të gjithë këtu για να συναντήσουμε τον Κύριο. që të takojmë të gjithë Zotin. Και κάθε φορά που περνάω μέσα στην εκκλησία, σε όποια εκκλησία πηγαίνω, Edhe sa herë që eci në përkishë, në çdo kishë që të shkoj, αυτό λέω στον Κύριο. këtë them Zotit. Κύριε, ήρθα να σε συναντήσω. Zoti erdha të të takoj. Πρώτα έρχομαστε για τον Κύριο. Në fillim fare vim për Zotin, Αλλά επειδή αγάπη του Θεού στις φίλοι μας, por nga që dashuria e Zotit na mbush, na prek gjithëve, χαιρόμαστε που βλέπουμε ένας τον άλλον. gëzohemi që shikojmë njëri tjetrin. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το 3 κεφάλαιο, 12 εδάφια. Nga Kolosianëve, kapitulli 3, vargu 12. Από το 12 έως και το 17, αν θέλετε να σου δείτε. Vishni pra si të zgjedhur të Perëndisë së shenjtor dhe të dashur për dëllim dhe mshurie, mirësi, për ulësi, zemërbutësi, zemërgjerësi, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin. Në qoftë se dikush ka ankesë kundër një tjetri, si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë, dhe paqja e Perëndisë, për të cilën ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati. Në çdo urtësi, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjala, me vepër t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falendëruar nëpërmjet tij Perëndin atë. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος για πνεύμα του Αγίου λέει ντυθείτε. Këtu apostulli Paul nëpërmjet frymës së shenjtë na thot vishni, Να ντυθείς. që të vishesh. Τι να ντυθώ. Çfarë të vish? Ό,τι θέλω. Çfarë të dua? Ό,τι μου αρέσει. Çfarë më pëlqen? Συμπεριφέρομαι όπως μου αρέσει. Sillem si të dua, siç më pëlqen. Όπως είμαι. Siç jam. Ξεκινώντας το κεφάλαιο, Duke filluar kapitullin, στο ένα εδάφιο, λέει εάν λοιπόν συνανέστητε μετά τον Χριστό, τα αναζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. në kapitulli ku fillon Pali na thotë që në qoftë se pra u ringjallet me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Ne u ringjallëm bashkë me Krishtin. Πότε? Kur? Την ημέρα που βαπτιστήκαμε. Atë ditë kur ne u pagëzuam. Συνετάχθημε μαζί του στο βάπτισμα, μαζί με τον Χριστό στο βάπτισμα, U varosëm bashkë me Krishtin në pagëzim, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, siç Krishti u ringjall prej së vdekuris, να περπατήσουμε κι εμείς σε μια καινούργια ζωή. të ecim edhe ne një jetë të re. Περπατάμε τώρα μια καινούργια ζωή μαζί με τον Χριστό. Ne ecim tani një jetë të re bashkë me Krishtin. Την ανεστημένη ζωή. Jetën e rilindur. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ja, u bën të gjitha të reja. Δεν έχω σχέση με τον παλιό άνθρωπο. Nuk kam ndonjë lidhje me njeriu e vjetër. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, Në të njëjtin kapitull në vargu 5, νεκρώσε τα μέλη σας επί της γης. thotë që vrisni pra gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë. Την ημέρα που βαπτιστήκαμε, Ditën kur u pagëzuam, θάψαμε τον παλιό άνθρωπο. ne varosëm njeriu e vjetër. Μας το περιέγραψε ο Απόστολος Σωτήρης. Na e përshkroi vlla Sotiri. Στη διαδρομή τώρα, στο 8 εδάφιο, Tani gjatë rrugës në vargun 8, λέει απορρίψατε. dhe thot, por tani hiqni thot. Έτσι είναι απορρίπτω. Dini çdo thot, heq. Αυτό το ποτήρι του δίνω μία και φεύγει έξω από το παράθυρο. Këtë gotën e marrë dhe e ethande edhe ikën jashtë. Έξω, να μην το θέλουν. Jashtë fare, jashtë dritares. Δεν δικαιολογώ που έχω το ποτήρι. Nuk e kam të drejtë që kam të gotë.
Θέλω το νερό. Dua ujin, Αλλά αν έχει μέσα δηλητήριο, po nëse ky ujë ka brenda helm, και άμα πει κάποιος ότι μέσα έχει δηλητήριο, θα το πετάξω μακριά. edhe nëse dikush më thotë që këtu ka helm, unë do ta hedh thej. Τι να πετάξω? Çfarë të hedh? Οργή, θυμό, κακία, Hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, zemërim, inatin, mbrapshtin, βλασφημία, sharjen, εσχρολογία. të folurin e pandershëm prej gojës suaj. Πέταξε τα αδερφέ με όλη σου την καρδιά έξω από την ζωή σου. Idhi vllai tim nga zemra tënde, me gjithë zemrën tënde, idhi jashtë. Θα σε θανατώσουνε. Do të vrasin. Μην ψεύδεσαι εις αλήθους. Mos u gënjeni thot. Μην λέτε ψέματα ένας στον άλλο. Mos gënjeni njëri tjetrin. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Por sigurisht kjo është diçka që ne duhet të mësojmë. Ποιος θα καθίσει στο όρος το Άγιον? Kush do të banojë në vendin e shenjtë? Αυτός που λαλεί αλήθεια μέσα στην καρδιά του. Ai që flet vërtetësi brenda zemrës. Πώς πλησιάζω το Θεό? Si shkoj, e afrohem te Zoti Εν πνεύματι και αληθεία. në fryme në të vërtetë. Πρέπει να μάθω πρώτα στον εαυτό μου να λέω αλήθεια. Duhet të mësoj në radhë të parë të them vetes gjërat e vërteta, pastaj në Zot. Άμα στον Κύριο πάω και κρύβομαι και λέω Κύριε είμαι καλός, είμαι ευλογημένος και θέλω να με ευλογήσει κι άλλο. Nëse në Zoti shkoj e them jam i mirë, jam i bekuar, dhe Zot më bekoa, akoma më shumë më beko. Και κρύβω την αμαρτία μου. Edhe e fshe mëkatin tim, Ή κοροϊδεύω τον εαυτό μου. ose gënjej veten time, mashtroj veten time, Μπορώ να πω αλήθεια στον αδερφό μου? munden që t'i them të vërtetën vllajt. Δεν μπορώ. Nuk mundem. Ψέματα. Gënjej. Έχω μάθει να λέω ψέματα. Kam mësuar që të them gënjeshtra përfundimit. Πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό με αλήθεια. Duhet që të afrohemi Zotit me vërtetësi. Να βλέπω την αλήθεια που έχω μέσα μου. Të shikoj të vërtetën që kam brenda me. Αυτός είμαι. Zot, ky jam. Αμαρτωλός. Kështu jam mëkatar. Κειμένος. Por ti je një plakishe. 50 χρόνια χριστιανός. Ti je 50 vjet në kish. Και I krishterë dhe çfarë? θα πας στην κόλαση. Do shkosh thjesht në fer. Είχαμε ένα σκοπαδί από κάτω και λέω, ξέρετε πόσοι πυγμένες και πρεσβύτεροι θα είναι στην κόλαση. Edhe thash një dikur kishim një fjalime, disa sa Είναι και καλά στο μυαλό του, να πάτε, να πάτε. i them disa sa i them njerit që nuk ishte mirë, ishte sa pleq kishë do shkojnë në fer. Me saj do shkojnë. Να μάθουμε να λέμε αλήθεια στο Θεό και στον εαυτό μας. Duhet vëllezër që të themi të vërtetën në Zoti edhe në ne. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Shikoni që thot Apostolli Pavli. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, Edhe nëse dikush mendon që është diçka, ενώ είναι τίποτα, por është asgjë, αυτόν εξαπατά. veten e tij gënjen. Εξαπατάει τον εαυτό του. Veten e tij mashtron. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Mashtron veten e tij Και gënjen. πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό του. Ne duhet të ndalojmë të gënjejmë veten tonë. Να πηγαίνουμε στο καθρέφτη μπροστά, Të shkojmë në pasqyra, είναι ο λόγος του. cila është fjala e Perëndis, Και να βλέπουμε ποιοι είμαστε. të shikojmë kush jemi. Μακριά, ακόμα και τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους αδερφούς. Larg, Εγώ και ο Κύριος. akoma edhe larg gruas, familjes, fëmijëve, unë dhe Zoti. Και όταν βλέπω ποιος είμαι, Edhe kur shikoj cili jam, δεν επιθυμώ τίποτα. nuk kam dëshirë gjë tjetër. Πολλές φορές έρχονται σκέψεις, διαλογισμοί και επιθυμούμε τον διάβολο. Ο διάβολος, όλα ο διάβολος. Shumë herë vinë mendime, vinë kërkesa në mendje dhe themi djalli. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Themi që ai ka fal, unë s'kam asnjë fal. Όμως, τις πιο πολλές φορές φταίω εγώ. Por të shumtat e rasteve kam unë fal. Αυτός είμαι. Ky jam. Αυτή είναι η αλήθεια για μένα. Kjo është e vërteta për mua. Κύριε Λέισε, Zoti më mëshiro. είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Më çliro Zot, jam i pari mëkatar. Το επόμενο βήμα, ποιο είναι? Ενδύθητε λοιπόν. Hapi tjetër është visni pra. Απορρίπτω Hiqni, και τώρα δίνομαι. tani thot hapi tjetër është visuni. Όχι ότι θέλω εγώ Jo çfarë të ke mundësirë, την αυτοδικαίωσή μου, drejtësinë time, të kërkoj të drejtën αυτό time, που θέλουν να με δείσουν οι άλλοι, atë që kërkojnë të tjerët të më veshin, θα αφήσω το Χριστό να με δείσει. do të lësh Zotin të më Krishtin të më veshi. Και το Πνεύμα το Άγιο. Edhe frymën e shenjtë. Και τι δείτε εγώ, σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, Të visni pra si të zgjedhur të Perëndisë shenjtor,
Οι εκλεκτοί του Θεού, οι άγιοι και αγαπημένοι, δίνονται αυτά που λέει παρακάτω. Të zgjedhurit e Perëndisë, shenjtorët e Perëndisë, vesin ato që thotë në çik më poshtë. Σλάχνα εκτιρμών. Thotë për dëllim dhe mshurie. Είναι μια ιδιαίτερη αγάπη που δίνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Është vëllezër një dashuri e veçantë, diçka që vetëm Zoti e jep Δια Πνεύματος Αγίου nëpërmjet frymës së shenjtë, και σπλαχνίζω με τον αμαρτωλό, edhe kam dhe mshuri për τον mëkatarin, φτωχό, atë të varfrin, τον αδύνατο, të pëmundurin, τον πεσμένο, të renin, το απολωλός atë të humburin, kam dhe mshuri, και πάω να τα αγκαλιάσω. edhe shkoj që ta pushtoj, ta ngrej. Αυτό που ήταν ο καλός Σαμαρίτης. Atë që bëri Samaritani mirë. Τώρα δεν θα μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο και ο αδελφός έχει ήδη κουραστεί 2 ώρες εδώ πέρα Të να tjera, μεταφράζει. si themi, nuk kemi kohë. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη. Thotë zemërbutësi, për ulësi. Ακούσαμε για την ταπεινοφροσύνη, να μην ξαναπώ κι άλλα. Dëgjuam për ulësinë, mos them të Όχι tjera. μετριοφροσύνη. Jo të mesme, për ulësi të mesme. Στον κόσμο θεωρούν ότι είναι καλό να είσαι μετριόφρονο. Në botë thonë që t'jesh i mesëm, i për ullë. Ούτε πολύ χαμηλό. As shumë i ullë, as shumë i lartë të kesh për ullësinë. Το Ευαγγέλιο δεν θέλει ούτε υψηλοφροσύνη, ούτε μετριοφροσύνη. Θέλει ταπεινοφροσύνη. Kurse Ungjilli thotë nuk do as krye lartësi, as meso lartësi, por do për ullësi. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Që të mundemi të shijojmë hirin e Perëndisë në jetën tonë. Ξέρετε, η αμαρτία δεν μπορεί να σας κυριεύσει γιατί δεν είστε στον νόμο αλλά στη χάρη. Thotë që mëkati nuk mundet t'ju zotëroj, sepse nuk jeni sepse jeni në hir edhe në ligj. Όταν είμαστε μες στη χάρη του Θεού, η αμαρτία δεν μπορεί να μας κυριεύσει, να έρθει πάνω μας και να μας καταλάβει. Kur jemi në hirin e Perëndisë, mëkati nuk mund vihet na zotëroj. Όταν αρχίζω και δυσκολεύομαι να αντιμετωπίσω την αμαρτία εγώ στη ζωή μου ως Σπύρος, Kur filloj e vështirësohem që të përballoj mëkatin në jetën time unë Spiro, δεν ξέρω αυτό μου. e di çfarë them në vetes time. Πάλι περηφάνευση. Prapë krye lartësove. Και αποσύρεται η χάρη του Θεού. Edhe atë shikën hiri Και Perëndisë. αγώνας αδερφέ, Edhe luftë vëlla, μυστήρας αδερφέ, agjërime vëlla, τρέχα στα νοσοκομεία, τρέχα από εκεί. ec në vepër, Να εξηλώσουμε το Θεό. që të Να εξηλώσουμε, να καλοπιάσουμε το Θεό. që ta kamarim me të mirë Perëndin. Μην κάνεις τίποτα από αυτά. Mos bëj asgjë nga këto. Επέστρεψε προς τον Κύριο. Ktheu tek Zoti. Πες ότι είμαι αμαρτωλός. Thuaj që jam një mëkatar. Έπεσε. Rash, Συγχώρεσέ με και λέησε. urrëzova, më fal edhe më çliro. Όταν ταπεινώνομαι, Edhe kur të përulesh, έρχεται η χάρη του επάνω. do të vijë hiri ti sipër te. Υποφέρονται πραότητα, μακροθυμία. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri Θα τα πω tjetrin, αυτά. Υποφέροντες αλλήλους. duke duruar njëri tjetrin. Ο αδελφός που κάθεται δίπλα σου Vllai që ri ulur në anës σε teje, κάνει και υποφέρεις. të bëjmë që të vuash. Πώς μου λες. Si flet kështu? Τι τρόπος άνθρωπος. Çfarë mënyri është, çfarë Τι sjellje është? συμπεριφορά είναι αυτή. Çfarë sjellje është kjo? Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον αδελφό σου. Duhet të mësosh që të jetosh me vllai. Αλήθεια έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσο κάνουμε τους άλλους εμείς να υποφέρουμε. Vërtet e kemi kuptuar ndonjëherë, kemi menduar ndonjëherë që sa ne bëjmë të tjerët që të vuajnë. Καμιά φορά για τη γυναίκα μας. Ndonjëherë themi për nusen, που μπορούμε për να bashkëshorten. υποφέρω είναι η γυναίκα μου, όπως και εγώ κάνω τη γυναίκα μου να E υποφέρω. dini që ndonjëherë njeriu më i afërt që e bëj më shumë të vuaja është nusja, gruaja time. 8 ώρες μαζί. Siç bën edhe ajo në mua, jam 8 orë me atë. 8 ώρες κοιμάμαι, 8 orë flen, 8 orë punë, και 8 ώρες τη γυναίκα. 8 orë me gruan time, me bashkëshorten. Εσείς δεν μου φταίτε τίποτα. Ju s'ma keni asnjëri faj. Είσαστε όλοι άγιοι, καλύτεροι. Jeni të shenjtë, jeni më të mirët. Έχω να σας δω 10 χρόνια η χάρη στην Κοριτσάου, 10-15 χρόνια. Kisha 10-15 vjet pa erdhur, pa ju parë. Δεν ξέρω πότε θα σας ξαναδώ. Nuk e di kur do t'ju shikoj përsëri. Δεν έχω προλάβει να σας πειράξω Nuk kam arritur që t'ju ngacmoj atje και δεν ku. έχετε προλάβει να με πειράξετε. Ose nuk keni arritur edhe ju të më ngacmoni. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Jemi shumë të dashur. Δεν είναι όμως αυτό. Por nuk është ky qëllimi. Αυτός που είναι δίπλα μου είναι αυτός που με πειράζει. Ai që është afër meje, është ai që më ngacmon. Το παιδί μου, Është fëmia η tim, μάνα μου, ο πατέρας μου, nëna tim, babai im, η γυναίκα μου, bashkëshortja ime, ο άντρας μου. burri im.
bashkëshorti. Τώρα πρέπει να μάθω να ζω με αυτόν τον άνθρωπο δίπλα. Tani duhet të mësohem që unë të jetoj me këtë një njeri që e kam afër, me Δεν afër. φωνάζω μαζί του. Dhe jo të thjesht të jetoj me Να këtë, τον αγαπάω. ta dua. Να τον αγαπάω τόσο πολύ, Ta dua kaq shumë ώστε να δίνω την ψυχή μου για αυτόν. sa që të jap shpirtin për këtë. Όχι γυναίκα με, εγώ θα τα κάνω όλα. Jo, bashkëshorti, grua, o do t'i bëj unë të gjitha. Καμιά φορά κάνω το άλλο. Ndonjëherë bëjmë sikur si kuptojmë. Γιατί λέω, άστα να κάνει τέτοια. E them lere, s'ka gjë Δεν të είναι bëj. αγάπη τόση. Nuk është dashuria time kaq, nuk ka. Έτσι δεν είναι. Ο λόγος του μας λέει την αντιθούμε υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες τις αλλήλους. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin. Όπως ο Χριστός με συγχώρεσε. Siç Krishti ju ka falur. Πώς με συγχώρεσε ο Χριστός? Si më fali Krishti? Δεν θυμάται τίποτα. Ai nuk më mban mend asgjë nga Και për κάθε mua. φορά που πηγαίνω, Edhe sa herë që shkoj tek ai, εγώ καμιά φορά ντρέπομαι να πάω στο Χριστό. unë ndonjëherë kam turp të shkoj Και përpara κάνω tij, το ίδιο λάθος. γιατί bëj ndonjëherë të njëjtin gabim. Κύριε, πώς θα τον ντρέπομαι. Si do vi o Zot? Δεν έχω όμως αλλού να πάω και γι' αυτό θα έρθω σε σένα. Edhe them që nuk kam ku të vete në vend tjetër. Do vi tek ty. E thot Zoti, mirë se erdhe. Έλα να σε αγκαλιάσω. Hajde të të pushtoj, hajde të shikoj. Μα είμαι αμαρτωλός. O Zot, po unë jam mëkatar. Έσφαλα, τα έκανα θάλασσα. Unë rash, urzova, e bëra det. Eja më thot. Δεν ξέρεις πώς σε αγαπάω. Nuk e di sa të dua. Και συμπεριφέρεται ο Κύριος σαν να δεν έχω κάνει τίποτα. Edhe Zoti sillet me mua sikur s'kam bërë asgjë. Τώρα εγώ τι κάνω στον αδερφό μου. Tani unë çfarë bëj me vllajin tim? Τι κάνω στην αδερφή μου. Çfarë bëj në motra ime? Τι κάνω στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στον άντρα μου. Bashkëshortja ime në fëmijë, djalin. Κάνω το ίδιο. A bëj e unë të njëjtën gjë? Μια φορά είχα συντονιστεί με τη γυναίκα μου Një herë isha e zen pak kështu me gruan. και πήγα στο κτίριο. Shkova në Zoti. Λέω, κύριε, δεν της λες τίποτα. E thash, nuk e shikon si sillet, nuk i thua ndonjë gjë. Πιο βαριές αμαρτίες ποιος έχεις κάνει, εσύ σε μένα ή εκείνη σε σένα. E më thot Zoti, mëkate më të mëdha kush ka bërë? Ti në mua apo ajo tani në ty? Εγώ σε σένα, κύριε, δεν πιάνω αυτά. Unë në ty, në Zot. Ό,τι έκανα εγώ σε σένα, κάνει και εσύ σε εκείνη. Çfarë bëra unë në ty, tha Zoti, bëj ti në ajo tani. Χρειάζεται αδελφοί να ντυθούμε τον Χριστό. Duhet vëllezër që të veshim Krishtin. Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχω δίκιο, Ndonjëherë të shumtat e herëve mendojmë që kam të drejtë, αλλά με το δίκιο μου κινδυνεύω να πάω στην κόλαση. por me të drejtën time rrezikohem të shkoj në fer. Και πάνω απ' όλα να ντυθούμε την αγάπη. Edhe mbi të gjitha të visni dashurinë. Ξέρετε, ο χριστιανός E dini që i kristeri είναι σαν το σοκολατάκι που είναι όλο σοκολάτα. është si ajo çokolata që është e gjitha çokoladë. Υπάρχουν κάτι σοκολατάκια που μέσα δεν έχουν σοκολάτα. Janë ca çokolata që brenda s'kan çokoladën. Έχουν κάποιο λικέρ, κάποιο ποτό. Ka ndonjë liker, ndonjë pije kështu Το δαγκώνεις alkolike. E kafshon, και το σε ξυνίζει. e thot do të hidhron farmakosa. Όταν είναι όλο σοκολάτα, Kur e gjitha është çokoladë, όσο το δαγκώνεις, τόσο γλυκαίνει. sa më shumë ta kafshosh, aq më shumë të mëson. Αν μας δαγκώνει, τι βγάζουμε. Kur e kafshojmë çfarë nxjerrim? Σοκολάτα ή ξυνήλα. Kur na kafshojmë çfarë nxjerrim neve? Çokoladë apo hidhrim? Να δούμε πού είμαστε. Që të shikojmë ku jemi. Θα σας πω και ένα ενίκιο που είχε δει ένας αδερφός, το οποίο Do i them, μας το είχε πει πριν 7-8 do χρόνια. i them edhe një ëndër që kishte parë një vëlla para 7-8 vjetëve. Ήταν, λέει, είδε το θρόνο του Κυρίου Ai pa fronin e Perëndisë, και δίπλα ήταν ο Κύριος. edhe afër fronit ishte Zoti Jezus Krisht. Και κάθε τόσο ερχόταν ο διάβολος. Edhe vinte vazhdimisht djalli. Και ερχόταν και έλεγε, ο Σπύρος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Edhe i thoshte Zotit, Spiru bëri këtë, bëri atë, bëri njërin, bëri tjetër. Πατέρα, εγώ έχω πεθάνει για τον Σπύρο. Edhe i thoshte, unë kam vdekur për Spiron. Εγώ πληρώσει για τις αμαρτίες του. Unë kam paguar për mëkatet e tij. Και κατηγορία έπεφτε. Edhe ajo kategori binte. Nuk Και qëndron. έφευγε ο διάβολος κατησχημένος. Edhe djalli ikte i turpëruar. Ο Βαγγέλης, Vangeli, ο Γιώργος, η Γιώργο, Μαρία, Μαρία. η Γεωργία. Gjorgjia. Αλλά και βλέπει κάποια στιγμή Edhe shikon për një moment, και λέει, edhe thotë, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης Jorgo dhe Vangeli σκοτώνονται μεταξύ τους. vriten me njëri tjetrin. Τσακώνονται. Zidhen. Γίνανε εχθροί. U bënë të huaj, u bënë
që këta janë fëmijët e tu. Ξέρετε, έκανε ο Κύριος. E dim çfarë bëri Zoti? Εκεί κατεσχύθηκε ο Χριστός. Atje u turpërua Zoti. Έσκυψε και έκλεισε. Atje uli kokën Krishti dhe qante. Να μην κάνουμε τον Χριστό να χρειάζεται. Të mos bëjmë Krishtin vëllezër që të qaj. Να κάνουμε τον Χριστό να χαίρεται. Ta bëjmë Krishtin të gëzohet vëllezër. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Zoti t'ju bekoj.